आज बाहर मो बापा सागर बुले छोट बेले मो बहुत मो बापा सागर बुले आ बापा मत आगुआ कही दिखती तू आग को पलि चल आग को माँ जमी जानवे कारण माँ मत जमा भी छाड़ती बाहर खरा हो जाना बुलना से सैकल जुग था भाई मत तो बहुत भल लगे बापा सागर बुले बापा मत बाट जाक पचारि पचारि जी आज कौन खाइबू आज कौन खाइबू मालपुआ खाइबू दहीबरा खाइबू बरा खाइबू से मत बहुत ही भल पाती बापा मानकर बा गेला होती झील मैंने ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଆଜି କିଛି କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୁଲେ ବୁଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଘର ଘର ନଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ଏଠି ରାତି ହେଲେ କେମିତି ରହୁଥିବେ ଭୂତ ମାମୁଁ ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଡରଉଥିବ ସେ କହିଲେ ନା ଏ ଯୁଗ ବା ବଦଳିଲେନି ଆଉ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଖାଇବାରେ କିଛି ନଥିଲା କାରଣ ମୋର ଆଳୁଚପ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୁଁ ଆଳୁଚପ ଖୋଜୁଥିଲି ମିଳିଲାନି ଶେଷରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖି କହିଲେ ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା କୋଉଠି ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଟାଟା।